Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, катталуучулар, көрүүчүлөр. Ар дайым сиздерге жакшы жаңылыкты жарыя кылганга аракет кылабыз дейбиз го. Мына Кызылкия Унаа базарына келдик. Мына машиналар келатат, жүрүп атат. Мына о нар жагы болсо ылай, тыгын, тополоң, кыштын күнү, бирок кар жок. Ассаламу алейкум. Жакшыбыз ака. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштеп атасыздарбы? Түзүксүздөр? Анча өзгөрүш киргизипсиздер, а? Кызылкия мана оңдоо иштери жүрүп жатат. Мына Кызылкия автоунаа базары дейт. 100 сомдонбу машина? Маркасы айырмасы жок, кире беришиңиздер 100 сомдон мына. Кызылкиядагы да, Кызылкия шаарга дагы Унаа базарына жакшы машиналар кирип келген мына. Сразу эле мындай жаңылардан баштайын. Ушунда бай болуңуздар. Мына Lexus. Бул жагында дагы вот Lexus. Ушундайга да кызыккандар көп болуш керек менимче. Бүт жазылыптыр. Жакыныраак болуп жакындатып көрсөтөбүз. Гибрид дейт. Келишим ба, 083609. Топ-тону кылып көрсөтүп койдук. Вот объем рұқсат дейт. Lexus RX 400 дейт, 2009 дейт. Пулу канча пулу? 3 2 4 5 Сүйлөшүп атат окшойт мына. Акчасы канча машинаңызды? Тақсыр. 15.000 деп атат окшойт. 15,5 мың. 15,5 мың екен мына. Кыска жардамыбыздан кийин сиздерге видеону улантабыз мына. Достор, бул жарнамабыз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул дүкөндү мен жардама кылып чыгарган элемчи. Мына столдорду көрүп, баткенден бери чалышып, заказ берип алышып атқан адамдар. Бул дегени эң жакшы мына. Колдоп бергениңиздерге рахмат. Биздин дарек Баяман базары бул жакка көрсөңүз болот. Баяман базары Кадамжай жактан келе жаткан, андан бул жагы Баткенге карап кеткен. Ошондой эле бул жерде мына Империя дүкөнү мына. Эми сөрүн караңыздар. Бизде тапчан деп коет. 25 000 сом жеткирип та беребиз. Ошондой эле бул жакка келе бериңиз. Эки кабаттуу терезелер мына өзүбүздүн Кыргызстан өндүрүш, мына өзүбүздүн балдар чыгарып жатат. Ошондой эле бул жакта эшиктер. Мынакей. Өтө сонун бекен мына башкача көрүнүштө мына. Вот. Эми жүрүңүздөр нар жагы. Столдор бар, бардык нерселер бар, ушу жерге кересиздер, мындай эшиктер бар. Мына. Уже көптөгөн эшиктерибиз уже сатылып кетти, калбай калды. Бул жакта дагы издеген буюмдарды табасыздар. Ушу жерге заказ бере бериңиздер, макулбу? Төмөндө телефон номерлер калтырылган. Сиздерге мына андан кийин Toyota Ames деген машинадан баштадык. 2003-жылы чыгарылган, 450 000 сом экен. Кеми бар дейт мына 52 03 1486 телефон номер мына экен. Көрдүңүзбү? Жаңы машиналар мына. Жап жаңы машиналар. Бирок ушуга чейин өтө көп жолу тарттым, бир алуучуга эч туш болбодум да. Машина эме сүйлөшүп атат окшойт. Starex. Өткөндө Starex сурап аттыңыздар эле. Алдымдагы мындай бачып коюптур. 390 000 экен. Ушундай кылып акчасын жазып койсо сонунда мына бар дагы 98 мындай Starex, Солярка, 2.5 объем, 70-98 оң экен. 390 000. Демек жакшы көрсөңүздөр 350 000. Ушунчалык арзандап калды. Бит сонун караңыздар. Алып атасыздарбы? Карап атасыздарбы айланып? Сиздикиби, бай? Аксакал. Машина сиздикиби? Жок. Алат окшойт. Бул жакпы? Мына 390 000 экен, караңыздар. Шу номерге чаласыздарбы, ички көрүнүштөрү. Мынакей. Мына арканын көрүнүштөрү жакшы экен. Мен сиздерге бүгүн аралаштырам, ушу Starex'е кошуп портерлерге да кызыккандар аябай көп болуп. 850 000 сом экен. Мына дана кылып баасында жазып коюптур. 126 PS КРД деген экен, 126 деген экен. 222 мен 2186 номер 850 000 сом. Портер 2. Акабызга жабып калдык шойт мына. Акабыз менен көрөлүчү. Жакшы экенби? Мына чы көрүнүштөр 850 000. 126-ларым негизи жакшы эле ака. Портерде булар эле, туурабы? Механика. Жылы 2000 канча деди? 2010 экен, а? Мына. Айлантасын көргөздүм.
Sizlerge mına. 850 ming so'm ekan. Qarangizlar. Bunlar janda ona porter turadi ekan. Bularning bog'lari yozilib bo'libdi-da. Kim etgan bo'ldi ekan bular? Jo'turingizlar bog'si jo'qtab ne qilasiz? Mana jo'qotib shuna. Oq porter bir bor ekan mana, eko. 530 ming ekan mana. Sonini yozib qo'ydik bog'sini qarangizlar. 98 yili. Nomeri ko'rdingizlar. Mana borttori menen yukni olib kelib qo'yibdi. Orqasini ko'rdingizlar. Like bosib qo'yingizlar, ha? Mana borttori menen yugurib tartib ko'rsatib qo'yamiz sizlarga hozir. Mana Bazar günü hurmatına, maşna bazarının hurmatına, adamların hurmatına mına bekar reklamam mına. Şu nomerge çalıveresizler mınaki. Yaxşı ko'rinishdi mına. Bunun janda dag'ın biri bar ekan mına. Borttorun tag'ib qo'yib tur. 580 ming ekan bu. Kishine yaxshiroq o'xshaydi. To'qsangiz, jili jang ekan buni. 2002 ekan da jili. Jildagi rol o'ynaydi. Жазылганмы мынтип балалары? Жок. Азыркы. Жаз даярдап бериңиz өтөм азыр, а? Мына эгисинде козгобой нетпей жөн гана тартып коебуз. Жүрүңүздөр, айланып көрсөтүп чыгайлы ушул портер. Портерге дагы кызыккандар көп. Мына аркаңын портери, мына пачон таштап коюптур. Ошол номерге чала бересиздер. Мына кемин жанында лабо. Labo 350 ming ekan. 500 dedi ha, bu 500 qancha dedi? 580 ming ekan. 350 ming ekan, ha, adashib ketdim. Buni nomerga chalasizlar, mana ko'rsataymi? Pat-patdan ko'rsataymi sizlarga. Aka, jaqdi mundaq qo'yingchi. O, bo'ldi. Damas. Ya, Damazın qancha ekan? 200. 200 ha? Telefon nomeri eşitike yazıp baksana orada. Jılı qancha bunun? 2000. 2000 yıl. 200 ming ekan buni Damas. Top-toza ekan buni. Chotki ekan. Эми базарга машина алып келгендер, уялбай коркпой эле мына номер койгондон кийин басында коркпой даңгал эле жазып кое бериңиздерчи. Сиздерди эч ким соттобойт, урушпайт, сөкпөйт, эчтеке дебейт. Эмне кылганыңыздар бул эми? Лабы сурагандар көп, номерин жазбапсыздар. Мынакей. Мында дагы бир старекс турат экен. Көпчүлүгү баасын жазбайт, бирок жарымы жазуу үйрөнүптүр. Мына баасын жазып коюптур. 360 миң экен. Ошол номерлерге чаласыздар. Мына старекс мына. 360 миң экен. Мынакей. Зор. Жигули! Канча баасы? 130 ming ekan. Канча? 130. 130 ming ekan. Мында акып койчу экен. Колду мында акып көтөрүп тур. Пасыраак мында акып тур. О, жо, мени кара, шашпа, мында акып тур. Башыдан тарт, мен тарта элек, мен турсаң, мында кылып тарт. Мында акып тур, 1 2 3. О, красавчик болду. Кандай экем? Праваң барбы? Права бар экен мына. 501 менен номериң да көрүнбөй калыптыр. Чыгарчы. Агача көрсөтүп турайын. Номерди көтөрүп көрүнө турган кылып коюп кой. Агача бир айлантырып көрсөтөйүн. Жигулиге кызыккандар мына. Жигулинин да сүйүүчүлөрү бар да мына ички көрүнүшү. 130 миң экен мына. Аха. Документи дың дейт мына укам. Документи ham бар. Бар жогу дың, а? Только миниш керек да муну. Только миниш керек. Мына ушул номерге чалыңыздар мына. Мына Шакамдын укамдын урматыга мына зор жооп берди, а? Каякта жүргөн машина? Апшыратада жүргөн экен. Болду, укам. Базарга беришти. Так. Мына жакта портерлер бар экен. Жүрүңүздөрчү, портер көтөрүлчү да. Мына Toyota. Düşüyorsun lan. Келдиңизби? Жүрүңүз болду. Номерде жазылып болуптур. Бул акамдын портериге келип ауыз атай эме кылыптыр. Мына бир катар айлантырып көргөзүп кетейин сиздерге баасыны. Такча.
Таптаза екен мұны, қараңыздар. Жақсы портер екен. Соның. Зор көрініп тұрады мына. $660 мың екен. Кемі бар да? Қанша қылышты? Қылыш әлек пі? Азыр әлек ептіра, қылыш әлек екен. 05-03-25. Keçе мал базарда Каламжайда үйреніп қойғанбыз да біз. Қанша қылышты да сөйле. Біз комментарийде кепті десеңіз қанша қылышты. Ошо юмор қылып сөйлеп атпайын ба? Наш номерге чаластар. 650 мың кемі бар, 2001 жылы шығарылған. Алмашу жолы Матизге бар екен, о, плюс. Матизге алмашат екен. Жақшы еле, айдайт, а? Кемчілдігі чоң, законный мына екен. Есі да жанымда тұратында. 650 мың сом. Болды ка базарыңыз берсін. Видеоға түшті. Ақсақалға дағы жақты оқшайды, оқып тұрады. Қандай екен ақсақал, көріңші? Жақшы, а? Мұна лабочы. Басын жазышпайды тамна, қарасаңыздар мұны. Басы жоқтары тартпа деген сер. Болды, значит тартпаймын. Есі барды сұрап қоймын. Пұлы қанша дос? А? 270 кемі бар. Бұл через спутник өзіңіздер номеріні тауып, чалып, нетіп, издеп өзіңіздер менет қыластар, короче. Телефон номері ештекесі жоқ екен, короче. Шында 270 мың екен. Сіздікі бұл? Келіңіз әке, ассаламу алейкум. Бұл әке өзағы телефоны. Қағаз алышқа тырышу тастар ба? Шығарың бияқа. Ағача көрсетіп келейін мен бір айлантырып. Дағы бір портерге келдік мұна. Өткенде портер сұрап аттыңыздар әлі. Как кино қатары қылып көресіздер. Кеңірі барды өзіңіздер базарда жүргендей болды. Мұна. Ичіге сап қойарың. Қач тұрың әмсіз? Мұна ичкі көрініштері. Қаяқта жүрген портер бұл? Той мойында мәсіп шығылып. 700 мың екен бұмына, 700 мың кемі бар мұна. Нашы номерге чалы өрестер. 2002 жылы шығарылған екен. Ал бұмына. Так, мұна портер. Мұна дағы портерлер келді. Портер көп базарда. Спринтер. Mercedes-Benz Sprinter 2000 жылы шығарылған екен. Көлемі 2.9 екен, расходы 9.10 екен. Объем 2.9 болады екен, шонда мына номерге чаласыз. Спринтеріңіз қанша тақсыр? Портерден арзан екен мұна, қарасаңыздар. Еш қысаңыздар болады екен мұна. 500 мың сом екен. Даже кемі болса керек үшін, 500 мың екен. Сеншкені чағып, мұна акалары жырғайтта базар қараңыздар. Бізде ар базар майрам. Мен дағы ұшыл акаларым оқшы үйрендім. Машине албасам деле, ақшам жоқ болса да келе өрем айланып қыдырып қараңыздар. Жоқ дегенде видеоға тартабықсын. Мал спринтерчі. Шул номер екен. Есі жоқ тартайын десем. Ford Transit'ті көргізіп кетейлі ма? Номерді дағымына дана қылып көрсетіп қойып тұр ма? Мана жазып қойып тұр. 700 мың екен бұл. Ford Transit бұл 700 мың сом екен. Жақшырақ екен көрініш мұны. Мұна талпа мұна. Портерге сода жүріп жатады. Туғандар. Қызықтың бар алдында бізге қатталыңыздар. 680 мың дедім. Бая тартқан портерге бош беріп. 680 мың. Портер, қызықтар. Білегіміз желбіреп. 30 сотықтен 2 жер сатылады екен. Документтері бүт бардығы жайында. Кадамжай району Ақтұрпақ айыл аймағы Жаштылек айылынан арканы білесіздер, аркадан біраз эле жүргөндө 5 мүнөт ичкетти. Теп-тегиз жер мына караңыздар, суунун башы ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакындап кеткен ошол
Агыл бүткөн жер мына кырын көрдүңүзбү? Кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар. Гиляс бак, граница болсо аз көрсөтөйүн. Мына шу гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден. Мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кетет экен. Эки адам эки бөлүп алсачы. Бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган багын. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына тептеги жер мына теректерденчи. 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар. Жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар, жайында талаш тартышта эмес. Аластар үй салып жашай бересиздер. Мына бетон коюп коюптур. Чалыңыздар.